मार नेशनल आर्मी की फाउंडर प्रेसिडेंट लालथा सांग सकंदब सिंह मसागी मयुम की थोंगालदा नोमैना कापटुना हालमले खुलुमजरी मियंग ताबिरिबा पुनमकपु तरामना ओक्सरी हजि फाबुगी मरोइबा पाउ संदोकना पिजरी सरकार का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा यावरिबा KNO की मखादा लेबा मार नेशनल आर्मी की फाउंडर प्रेसिडेंट लालथा सांग सही यांखै के मरी चटकेबा अहिंग नोंगाय मतुंग पुंग अमरोम ताबा मतमदा मारभेंग चुचानपुर लेबा मसागी मयुम के थोंगादा सकंदब सिंगना नोमैना कापलमबदगी हॉस्पिटल दा लाइकनबा ngamdana लाइखिदे महाकी ममाइदा थांगना यानबगी दागफम अमसु तारमखि हाइरे चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लाइकनरबा मतुंग ngasi ayapung mari makhairom taba matamda laikidabani kanana karigidamak mahakpu halamlibano haiba chapchaba khangba ngamdri thaudawa sigi batangda police na case ama laukhatkhre Manipur ahanbo oina frozen embryo transfer tawduna in vitro fertilization IVF ki mateng nupi ama mama ohinba ngamkhre haina Lamphel complicated leba Sobha Hospital and Assisted Reproductive Center ki IVF specialist Dr. W Imona Fongdokre mana makata na haikibada neser gi oina mama oiba ngamlektraba matungda Common Zone 5 ki nupi ama frozen embryo transfer asi tawraba matungda Satkiba Jun Gitang Kuntrada Amuktada Angang Nupa Amaga Nupi Amaga Fanganbangam Kibane Masi Hospital Sigi Asoba Mai Papa Amane Hospital Singani Nipandigi Housing Fabada IVF Kimateng Nupi Samapan Maudraga Matoi Mama Ohinduna Puna Angang Lising Amaga Taraga Manga Fanganbangam Kre Hospital Sina Anova Technology Ama Oina Intracytoplasmic Sperm Insemination Statava Hokre Banisi ahan beta IVF tawjai IVF tawsta IVF and ET hena hariba matam si taw kan sida banisi jiki ma ki PhD sarita si ovarian hyperstimulation syndrome develop taw madudagi de aina masi ai embryo transfer to to only OPO and open pickup si to ga embryo si aina ma ki sperm si su lawraga embryo form to ga thamjalaga tha ani leba matungda Frozen embryo transfer hedna FET hedna technique amale hybrid technique sigi matengna main hai ai gi yam su kuire banina ani happy hai ani happy do noi waroi dra hai ai moi da hang da hang ba ka ji ani ai to jarani hai ha bi pare di ani happy o na bi ai FET to ko matam sida ina embryo ani hapsale hala matam se ista success oi gare di hauji amu energy ixi hena asi moi 2016 di ko jare Sidi akan result si pangba ngamtribani na ay masimadi ay toksetri si su anu betek bikti hari pasing batang facility si ay hapachar Angang ania sige apokpa Common Zone 5 tigi Bigyananda Okramna matam kuin angang phangaktraba matungda Suba Hospital na kanna honaduna angang phaibok phangan ngamada thagatpa phongdorakhi Bani January 25 Zone 12 to Longmani Long matung sahi ama ukti gap lay angang yaw da bane ado sahi ama gi matung da plan tor bane angang yaw no bagi ado marakta mamang da ngasai environment tagi effect mayam lay angang yaw da bai angang yaw da bra ado gi mind da su yamna nongai ta basi gi problem la pa da gi akoi gi sogopan gi doctor imo sir doctor imo da tanar matung da treatment tor matung da success oi bane Ratha Jatrana Lakpada Manipur gi Deputy Chief Minister ga khangamna Manipur miyamda yafapau zel pirakle namidasuna lakpada aikoi khudimak puna nungsi sanana hingminaba hana sunaba yaudaba santi laiba ing tapalamdam ama orasuno haire Amaronda MP Dr. Mainanasu Ratha Jatra amadi Idul Fitr na lakpada yafapau zel pirakle Idul Fitr na lakpada Rajya Sabha gi MP Haji Abdul Salam na yafapau zel pirakle Lok Janastakya Party Manipur State Unit nasu Idul Fitr lakpada yafapau zel pirakle All Manipur Muslim Maitai Pangal Welfare Association nasu numit asna lakpada yafapau zel pirakle Paugi malkan break amatang lominasi
हांदोक्चरे इनाज नेल आर्ट स्टूडियो इनाज ना खुजिल ग मरी लेनबा खुजिल बु फना थमनबा मखल की ट्रीटमेंट सिंग पिजरी अमदी एक्सटेंसिव डिजाइन कॉस्मेटिक एनहांसमेंट तौदुना अटेप खुजिल फजहन बगी खुदोंग साबसु पिजरी प्लीज कांटेक्ट इनाज नेल आर्ट स्टूडियो F7 फर्स्ट फ्लोर पावना बाजार नियर इंफॉल मोबाइल शॉप Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa phu naba sing bada sinaba yarba lipsam thokna puthok saba Oza ब्रेक के मतुंग तराम न ओक्सरे मखा थाबा पाउटा जिरीबाम की बरोई खादा मणिपुर पीस एंड इंटीग्रिटी काउंसिल मपी काउंसिल के तरुक सुबह मपो कुमन थरम पांगथोकरे थरम मदुदा सीनियर सिटीजन बाबूखाल की जी टोम्बा शर्मा बाबूखाल विलेज कमिटी की प्रेसिडेंट एल बिपिन मपी काउंसिल की प्रेसिडेंट एन बिमोल नसिममिये कैन सरुप याखी सीनियर सिटीजन बाबूखाल की जी टोम्बा शर्मा ना वाफम कया फोंगदोखी Sabukat, Borikal, part 1, part 2, part 3, Sabukat, Lama, Babukalda, part 1, 2, 3, 4, Jong Tungi, Hana Kulama, Lake, part 5, Shibau, Babukal. Fishery Department na Kangla Fakta Tongan ba nga makalising kungani pan thada kray ngasigi nga thada bagi thawra maduda Fishery Department ke Joint Director Birmani District Fishery Officer Imphal East Browsen Yauna Fishery Department की Additional Director Solosana Susarup Yaki Tharum ka mari lene Additional Director Solosana na wafum kaya fongdoki Akoi pi ani se ki nga se stock replenishment taw hai tare ha na nga se loina phadokra ba du da anau ba mu khoina mahut sinjaraga thadabani aduga thadari ba nga masing sina akoina nga lising kunipani National Food Security Act की मखादा फंगफम थोपसेंग सबसाना फंगंद्रबदी मैरा पाबी लोक असान मिंगैना मियाम का खुसम नरगा आइन की ओइबा मतेंग लौरगनी हाइना खंगलकले हुंफुतरे सुबह बन महोत्सव थरोंग मरी लेने ngasi Central Forest Division Government of Manipur amadi DM College of Arts na punin sinuna college asigi campus ta usara kaya thakre Forest Department के official sing college asigi oza amadi mahirwe kaya na sarup yakhi ngasi ayupung taretlom taba matamda Tamelong Police Station gi manung sanba Tamelong Khongsang labigi kaikau amadi sarungfal gi marakta Tata truck ama accident thokpadagi lokha da on thakre Tata truck adu da tonglakpa mioi ama sire kharana asok apan nangle hari laikhidraba mioi adu masak maming khang mangamdri Tamelong Police na mafam adu da sangsin kre Desam Simula DM College multipurpose hall da Disturbance Free Education Zone Demand Day Singini Talaga Taruk Pangthokre Tharam aduda Manipur University ki Center for Entrepreneurship and Skill Development ki Director Professor C.S. Ibohol Kosem ki Secretary Dr. M. Vidyasagar All Manipur College Teacher Association ki President M. Lokendra Desam ki General Secretary and Edison Yauna Tongan ba miyoy kaya na sarup yakhi Desam ki Founder President Romesh na Semit Londa Mipal Tangdana Hingmang Ngamna ba Hona Jabadi Isan Isabu Kanjaba Ngamloi Aikona Semit Londa Mipal Tangdana ba Hona Bada Knowledge Capital Sagatuna Industry Support Hannaba Hona Batangai Fade Haiki Tharamasi Desam Imphal East Council Assistant na Kurai Sarjo Leka Jalaiba Ima Lai Kulembi Sanglandasu Pangtoki Tharamada Desam Head Office ki Vice President Y Yaifava Amesta Zone 2 gi President N Ibochau Fegokta gi President L Landroni Manipur University gi Assistant Professor Dr. N Sanatomba AMRPS WA gi Advisor Dorina Simamiye Kana Sarubyaki Desam Imphal East ke General Secretary Thoithoibana Education da Politics ki Sang Wangkalapudi gi MLA Minister Singna Haiba Wa Faba Thawoidaba Oza Singh Yawrakle Civil Society Organization Singna Su Khongjang Sang Sinba Matamda Mahiro Singu Kulai Oina Season Narakpana Larik Tamada Sauna Sokale Haiki Hari Bakuna Pantuk Seba demand is Akuna Saikuting demand Pantuk Saragasu Akuna Hosi Popa Akuna Pamio Pantamase Pangdana Murakanda Akuna later Satarapon Hadarego Aduga Asimusu Akuna Pantu Baseo Marilla Nabo Authority Sing Adagi CSO Singasu Gantabiduna Education Sector Adagi High Education Marilla Nabasing the Ayatpa Panba Yakai Tinga Sam to Pibigano Hana
देशांगी मोह सिंजरकांदा अपील से तौजगे पुरई रोंबा खोनांग खोंगमयागी रेमेडी हॉस्पिटल मसिनदगी न्यू सेकोन ट्रैफिक पॉइंट फाबगी लंबी असी मतम कयागी ममांगदगी संजिन बिरक्ट्रे वांखै केंद्र असी ngasiga कांग्रेस सरकार ना करंबा मियंगदा थमलिबनो हाइना पुरई रोंबा यूथ क्लब यावना तोंगान तोंगान मलुक मंगाना सही तौदना थादोरप चेरोल अमना खंगलकले सायोल अमगी मनुंगदा लंबी असी मैला नर्वस सिंगना सेमद्रबदी लंबी थिंगजिनबगा लोइनना खोंजंग कया संगसिलगनी हाइरी अमुका ना अटेन ब्रेक अमतंग लमिनसी Constipate sizinabiyum. Constipate sizinabana manung sanba nungaitaba constipation problem kohan mangami. Itan tanba mangam sadaba singbusu kohan mangami. Nomada tumam daida lubu saba ising glass amada chamas ama natraga anida thadaraga sizinabiyum. Constipate. अमुक हन्ना तरामना ओक्सरी मखाताबा पाउ खरग पिजरी एंड्रो ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की हाने की वाइस प्रेसिडेंट उमा महिला कांग्रेस की सेक्रेटरी एस रंजना एंड्रो नगर पंचायत की एक्स काउंसिलर के एस डोरेंड्रो हाने की काउंसिलर वाई बिमोर सान्याव नमियोय कया बीजेपी दा संगलपदा मखोइबो हराउ तयाम ओपगी थरम अमा ngasi बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ऑफिस दा पांगथोखरे थरमदुदा हाने की मिनिस्टर समुएल जेंडाई अमदी डॉक्टर निमाइसान लुवांग सुसरुप याखी डॉक्टर निमाइसान लुवांग ना कांग्रेस पार्टी ना मियाम के थबक तोबा ngamloi खनबदगी बीजेपी दा ओनसिलकपनि हाइकी अंद्रो केंद्र की अंद्रो मंडल की पोलिंग निफु परिषदा मफम खुदिमुक्ता मेंबर लोइना सुना बयाम लेरे अदुगा अंदकी लाकदोइबा इलेक्शन हाइबतारे असेंबली इलेक्शन 2017 स्वाइदा सिदा असिदा अंद्रो केंद्र की दा बीजेपी की मेरे से सोइदना कागने हमगी यामना चोबा थाजबम लेरे हियांगलम वाबागाई ब्रांच की एमएसएफ की ओइनलिसिंग नेता तरुक तरा तरत की थौपुननव ई थोइबबु प्रेसिडेंट अमदी डब्ल्यू गौतम मैतेबु जनरल सेक्रेटरी ओइना खनख्रे वाइस प्रेसिडेंट अहुम अमदी मियोय तरत थौपुननव खनख्रे आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना एनवायरनमेंट डे फॉर गुरु पूर्णिमा गमरी लेना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का खुसम नदुना लमदाइबुंग सोशल वेलफेयर क्लब कगवा नंबुलपा यूथ क्लब के सामथोंग मॉडर्न क्लब अमदी वार्ड डेवलपमेंट कमिटी सिंगजमै सिंगा मखागी मफम सिंगदा उ सरा कया ठाखरे इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट अमदी बिष्णुपुर की मफम सिंगदसु मखाताना उ थाबगी थबक चथखीगनी हाइरी अथौबा पेबम सितरंजन मंगांगी निंगसिंग नुमित हंदका थाना तरागनी थोरक सुबह ओइना लाक्टेबा अगस्त की टांग तरागा तरुकता एमएसएफ न सिंधुना तरागनी थोरक सुबह स्टूडेंट्स मार्टियर्स तमगी थौरम पांगथोकनी हाइरे मसिदा मणिपुर मियाम अमदी मणिपुर पुलिस न सिंगबो सिंगनसु मतेंग पांगबियु हाइरे दलित सेना मणिपुर स्टेट सिंधुना यूपीएससी न लौबा परीक्षा माई पागलकनबा मियोय मंगा ओकपगा लोइनना मणिपुर के ख्वाइदगी मसा नानबा खुलदा मना पिबगे थौरम अमंगसी चराउ सिंगद लेबा मणिपुर सेंट्रल क्लब त पांगथोखरे थौरम मदुदा एजुकेशन एस की डेप्यूटी सेक्रेटरी एल नंदकुमार दलित सेना मणिपुर स्टेट के प्रेसिडेंट आर के सोमरेंद्रो नाहरो लेसम क्लब की प्रेसिडेंट प्रताप सिंगबा मियु सिंगना सरुप याखी ओरिपो असोम लेकाई की इसिंग साउना मायोकना लबा प्रजा सिंगदा हानगी डीजीपी युमनाम जॉय कुमार ना सेंगबेक कुनगमरी अमदी हवाई बेक अनि मतेंग पांगलकपबु समाज तेंबांग लुप ओरिपो असोम लेकाई ना थागतपा फोंदोरखरे मुस्लिम सिंगी ईद कुमैन लाकपदा नाउरिया पाखंग लाप केंद्र के मनुंग सनबा हियांग थांग तराहै अमदी पलकी कुंजा सिंगदा केंद्र असिदा मिरेप ओइगनी हाइना सेम सारिबा सोराइसम मनाउटुन की मिंगदा माकी लोइनबी प्रेमिलाना असा अथक सिंह यंथोखिबगा लोइनना कुमै असिना लाकपदा हेने नुंगाई याइफबा इंग तप खुनाई अमा पुरप ओरिसनु हाइनसु याइफ मांगोल पिरक्ली
Brahmapur Bagapati Laikai Maikaida Singzamai Thongdagi New Tumbutong Pawbagi Turel Torbangi retaining wall gi phibam atuba matamda Marilanava Singna Yangsin Bio retaining wall Marakta Asobu Iput Kaya Laibadagi Miyama Kudong Tiba Thokadra Haina Mi Paiba Fauri Haina Youth Athletic Star Union Bagapati Laikaina Thadorok Pacherol Amana Kangalakli Imphal Turelgi Uchiwa Hangel Mapada Fit Nifuram Turelgi Long Number Kintaba Horopadagi BJP Manipur Star ki Executive Member Robindro Nasatun Yangsin Baga Luenana Mayang Imphal BJP Mandalgi Maikadigi IFCD da Ayi Bacharo Pisin Kaya Hari Mayla Nava Singa Miyang Sangbiyo Haina Miyoy Amana Fungdrakli Aye Laibo Kungasida Rai Turel Rai so Turel so with the Larry Kindera Lamnifu Mukchang Kindera Lay Masi Mari Lainaba Sarkar Miyang Karsang Bio Haina Ngarang Thawbal Wamatabad Laiba ISDFC gi Bank Lut Taukiba Adu Sel Oyan Lupa Lak Marifuga Taret Amadi Sana Lupa Crore Ama Lak Taratet Kini Hari Police na Charang Pai Au Nama Fam Kaya da Thibu Humagi Thabak Sathakre Hauzero Hilapada Mariwa Pau Amakhana Mar National Army ki founder President Laltha Sang Sakhangdaba Singna Masagi Mayum ki Thongal da Numaina Kapuna Halamde Haji Fawbagi Oina Miyang Tabiri Bapuna Mapu Amukahana Kurumzari